tuntum kontena chuan Mizoram chunga Milar kan neite Milar kan ti hiang kan te fungai nang tok lo mai theya rampum ho pa kan hriat nia ka ngai te karon tar langanga heng ho hian Mizoram Legislative Assembly MLA in khan anlo chu to a ne na chang zolo Milar bik te kan tar lang ton ani ama sabera chuan Sangzela Tlau ani ani hi Indian National Congress INC tiketin kumsang ni le somparia ta khan Serchip District tuikum biala a in candidate heta hian independent in lalruat feli londo PC Vanlalruata te andinga Prison Party io in RC roaming thanga adinga MNF io in engineer larinoma dingin BJP io in Nunmawia chakchuak tenen an zawa in paruk anin ela he biala hian engineer larinoma chu MNF candidate in tling ani Sangzela Tlau hi kan hria thau angin azin mi ani azin na te TV lama te tuna YouTube Mizo ina kan en na sat em nuwa po hian YouTube lama te azin na te kan en all over tin political platform thatak mai zotok buat sai tu khani Mizoram Chief Minister lo ni to te ramshoi tu sang te interview alo nei to thina Sangzela Tlau hi politics a hian chamrei turangai ni in mitam takte pon athil tarlan te phochu te kan en rualin Sangzela nge ki tiang ki ni rampangai tu chu politics a lu ro se ti han soi te po engo moza tan oma chuti rual chuan politics e chu adan hi adanga politician hi pathian na ruat ran nia ngai mitam takan omboka mi zong hi ramshoi ture min ruat vek lawani ti lanna pakhat te po ani mai theya chuti rualin hun local le zel tura Sangzela hi MLA alani lovang ti po asoi thei chuang lo ani khati hun lai kha kan hria thau angin kumsang ni le sompariat kha Congress sarkar hun lai ani Congress ina kumsom an man to nu ani Congress kan changkham hun ti te pon soita ila kan soisual puitam om love chuti lai tak chuan Sangzela Tlau kha INC mingina in candidate tin a elpui kha engineer la rinuma ani MNF fa chuan hu hang nei lian ber te zinga mi ani Sangzela Tlau shelo gan theya zo to ka bot sai hun laya athu soita tuna ilo thlir hawang u kan hriat thewangin kan ma loka khian in thlan pui kan lo ma chon le don ta chuta chuan party sarkar tur berte mi puin kan mit main kan zong mek ania tin CM tur tha kan mela kan zong mek bok ania chuwang chuan zo to ka hian party president rang te komna tuna hian kan nei chomek ania voinia po hian MNF party president pu zoram thanga alo tel theya ani hi komna kan nei don ani ti chuan he lama hian mi pui lama hian party rang ayo te kan neya pulal Nunmawia chuango ani hi unaw thuma IAS te theingat khan ni pulal tharata unaw pa khani in Nunmawia chuango hi chief secretary ni lain alar hluai to ani kha khanga lar ema wangte nam chan na tlang nei hial na tham boruak asiam theya wangin mitam tak chuan Nunmawia hi ramshoi tu ni ro se kan ramshoi tu tan hian kan duani ti in an soilui luya pulal Nunmawia chuango khatti taka ming thaka politics an luta Indian National Congress lutin kumsang ni le somni pathum khan aizol north warna in candidate heta hian MNF atangin puarlal zirliana ZPM atangin Vanlalsailova tuna PWD minister ni taten en hian anding hawa an vote mu dana hi Vanlalsailova hian sing khat zasari somsari panni mu in zazela somnga pakhat point panni pasari percent mu puarlal zirliana hian vote sanga zani somriat pasari mu in zazela somni panga point pakhat paruk mu pulal Nunmawia chuango hian vote sangli zali somni pathum mu in zazela somni pakhat point bial panga muthunga kumsang ni le somparia ta khan helai bial boruaki han clear let le ta ila khami tumpo khan Vanlalsailova independent candidate in alo tling to helai biala tho hian kumsang ni le som pathuma ero chuan puar ro moya tlin nani in
kumsang ni le pariata po pu aro moya buk atlinga a zia chuan tun nai in thlan nu nung chumli kan en le chuan chum nia hian INC Indian National Congress in ne na an changa Congress that na muna pulal nun moya chuango hi adinga chuti chung chuan ne na achang zo talova helai bial hi kumsang ni le pathum dai to khan MNF in ne na an chan na mun ani a kumsang ni le somparia ta chuan pu Vanlalsailova independent candidate in atlinga kumsang ni le som ni pathuma ZPM candidate in atling thunga kumsang ni somparia ta independent ani na chana po kha kan la shachau ome ZPM kha online affiliate man lo wang kha ani ZPM in chum ni ne na changin Congress in tun na ya chum ni ne nan changa MNF in kumsang ni le pathuma ne nan chang boka chulai bial thatak maya chuan pulal nun moya chuango adinga politics a lut se atha ang te kan soi luai punun moya chuango po chu MLA chum khat din na chuan atling zo ta big lo ani punun moya chuango shelo te ompal the ani awangin athu soi kan ngai thale don ani le tun naya COVID positive case thar engemozat kan han nei le chungchanga sarkar mahlakna han soifia tepo angaya emi chungchanga hian sarkarin eng angin nge ma kan lak to ti toite han soi mi puite lo hriat turatan han soi atulin ka ria Central Armed Paramilitary Forces te hi Mizorama engmozatan oma chungzinga chuan Assam Rifles te BSF te CRP tele Army unit claim an omvea heng ho atang hian tunhaya case thanem tok tak mu chu ania a percentage a phei chuan keini civilian ho te kan positive dan ain an sangjok nge a puwan nei thanga Mizo special report Facebook group lama kan mu ngun takle Mizoram cable TV lian per te zingami LPS tama kan mu ngun puwana special report akan mu ngun thin puwana hi INC candidate in kumsang ni le som ni pathum khan Chalfield assembly a ain candidate a chuti rual chuan ne na changzo tlatlo puwana po hi ati ti sang te kan han ngai tha a mitam tak chuan puwana nge hiram hroi turatan chuan ka duani ti in soima se politics a chuan ain hamtang zo bik lova sang ni le som ni pathum in thana hian pulal biak zama ZPM candidate chu vote sangruk zaruk somthum pasari mu in Chalfield belta hian MLA tang thantlin ani a pahni na hian kelal mangaya MNF ni in pathumna puwana hi ani a puwana hian vote sangthum zasari somthum pakhat mu in pumangai hian vote sangli zariat le pali mu in pubiak chaman sangruk zaruk somthum pasari a muthunga BJP candidate puzo nun tuangan vote somkwa pasari mu in nota hi mi somsari pahni zetin an metve thunga helai bial hi kumsang ni sompariata pulal rin liana sailo MNF mangin thantlin ani a kumsang ni le sompathuma Dr Ngurding liana INC candidate chu thantlin alo ni to boka heng te ni awang hian helai mun hi Congress chiat na mun ani lem lova tun nai in than trumthum kan thlir le chuan ZPM MNF le Congress ten ne na anin chanchok na bial ani a puwana po hian helai bial hi an changchata Chalfield biala hian ne na chang nge turin mitam takin ngai ma se puwana po politics a chuan chum khat MLA candidate na chuan atling zo tabik lo ani puwana thu soite toite lo thlir ho veleng u vi chungchang big tun tuma hian thur bingin report kan rom bo sai don ani a rui hlo ngai te an omna hmuna te len chilin lu chilin biang na te kan neya an zinga mi then khat te roi falin interview te kan neya uluk takin kan interview ani an mani min ngen na angin an ming le mail mai baka an address te ten an o te thlengin kan tidang lam ani a khang kha clear tu ten min lo riat sak turin kan han soi masadu ani a anni baka hian
Samaritan Society of Mizoram helam boy pui tu society thatak mai kan lo neya chunga thok tu te biang biak na te kan nei boka heng kan report te hi uluk takin min lo thlir sak don nia Jemal Sangzela vanchong ani hi zonet lama kan mungun ma tin DDK lama te po kan mutrin bok tuna phei chuan puje soma hian ama pualin YouTube channel neya a YouTube channel a thu post thin te a content te po hi abeng war thak thin ani puje soma hi Mizoram Legislative Assembly in Thlan ka thin te chuan zonet lama a thu kan mu fo thin in a rin oma politics chung cha kan soi thina pu soma hi politics a lu che tia ottu le itu po antam thin le ani kha politics a chuan an lu tange ya kumsang ni le somni pathum serchip biala dingin heta hian Mizoram Chief Minister nita pulal du omachu anne lova pudu oma hian vote sangret zathum sompali mu in puje soma hian sanga zathum somthum pahni amua Congress candidate R Vanlalsailova sangli zani somli pakhat mu in BJP candidate K Vanlalsailova chuan vote somko pasari amua Independent candidate lalongpui renthlain vote somruk pakwa mu in Puram Lunan vote som ni pakhat amua nota meti mi somnga palizet an oma sangni som pariata helai muna hian pulal duman ne na lo chang to a sangni som pathuma pulal than holan ne na lo chang to in MNF tan chuan serchi pi bialtra tia soi thei chu ani hau lo mai chuti rualin puje soma hi athoma ring a thalai te ngai sanron ani awangin politics khovela po chamrei turangai ani a MNF po hian ZPM sahuai pu laldu oma king thathei turin an the chuaka ama ero chu puje soma po MLA tum khata din na chuan ne na changzo talova in than puidang kan ma chon le tura chuan puje soma hian MLA din munni alalu alovang ti soi thei ani lova chuti rual chuan Mizoram mi ming thale Milar nia kan riat puje soma po tum khatna chuan MLA tan thlantlin ani lo puje soma thu soi iro ngai thlang u ki du tlang cho tu nanga kong an siam ma te pok hian an le lama te helin tiang khan kan o survive ve zel mai no hi chana mak han ngai toilet chonin kan lo se hel mange ti chang te chu kan nei ve hey thok le khata kan ti don nge ni in media in kalsan ta ania ilung leng vel lo mo he kum khat vel chu ni ve ta nie journalism kan lo om re ya tin ka thian te jong pon journalist ve kan ni a tu ka access nei le a ka then ro tha te chu chan chin bu mi ve kan ni a chu wang chuanin lung len chang te chu oma atir lama phei ka chon tlai lama hian kom thiam lo wanga ka ti a tin kom thiam lo deuh tak tak boka tlai dar thum lo rik chuan aku nge ni thang khat dian ai rei kha deadline nei na thok kan lo ni a dar thum lo rik chuan desa kan thu kan ri chal thin kha ne dar thum ve la chang hen han sol thu chuan kan hoi mai kan ve mai ka vate phele me don mi ri ruwa alian vyao chin ara chu kan nan jas ve zele social activist tia kan hriat lar le LPS lama kan mungun tak LPS yu jai kon kan en masak ber chuma mu nom takamin kai shoi tu pimali pilal mal somi chu kumsang ni le som pathum khan MLA a hian aloing candidate ve to a heta hian Troy biala ni in puarlal zirliana home minister ni zuita kha vote sanga zasari somnga pasari muin MLA tana thlan ani a pimali nenanin thlauna hi vote zakwa somli pasari ani pimali hian vote sangli zariat le som amu a pimali shelo fa hi mizo fa te zinga kan om love pimali hian sul nu anei ro a tun nuwa phei chuan isu liana tum engamosat mai alowin lan vele to boka afa te panni Mizo entertainment khovela acham rei turte zingami anni le zel boknen hei hian alarna abel cha ti ila kan soi sual om love chuti rual chuan pimal hi kumsang ni le som pathum MLA khan MNF candidate vor chu ani chungin khami tum kha
MNF in ne na an chan hun lai nilovin Congress sarkar hun lai alo ni bok nen Home Minister Nizuita puarla zirliana kha anne zo talova larvio ma se Mizoram MLA tan thantlin ani talova pimali hian ramle na mangai zia athule latrang ta kan hre ome engtiknia emo chuan MLA alani nge tepo abei sei ani pimali thu soi ilo ngai thang u pit ka du tu thing pun kala du commission du zong ni top me chuan female a chon Julie Roberts kha ka du ilangai thak tamber enge tun lai chawa hian ka fati tu lai chu ka fati ngai thaki ka ngai thani me ya ma se tun lai takha hi chuan huana hian ka oma hla hi kan ngai thangai lo khop me vai hla hi ka ngai thale tu thin hindi la ti dani me hindi la specific ni soi thela iram ngai not ber Mizoram that's very good ani chuan in rapid fire chu khamichin khaloni ta se kalau timol mol ni next question na kumsom ini lai nang ma kha enge mo insil theidon ta la enge insilang kumsom kan in mo kumsom ini lai nang ma kha enge mo insil theidon ta la enge insilang tu na inrin tok na kanei ang hi nei turin ka insilang ke lian zuala hi mitam tak chuan politics a thatzia a that tur zia te an soi thina helai biala hiang kum sang ni pariata ZNP candidate puke lian tlinga MLA ni a puke lian tlinga pokhi he biala hian ron chop chhuale ni in puke lian tlinga ai hi chuan a mutam zoka INC candidate pu ar Vanlalsailova chukum sang ni pariata kan pani na ni in pani na ni ta ar Vanlalsailova hi sang ni som pathuma MLA ani ve thung ta a helai bial loin ta nei em tu pani tenen anin be wange ni anga pu ar ke lian zol hi atlin zolo na chan nge ram shuai tur hian pathianin helai muna hian arwat lemlo ti ta chu ngai tu na thil om rau ani helai biali MNF thatna ni in sangka zakwa somko pariat le sang ni pathuma te MNF candidate pu ar tlang ming thanga thlantlin ani a hei mai ni lo hian pu ar tlang ming thanga hi sangka zakwa somko pathum le sangka zakwa somriat pakwa ate thlantlin ani a sangka zakwa somriat pasaria independent candidate in pu ar tlang ming thanga thlantlin alo ni boka helai biali MNF tan bial tha tia soi thei ani a chuti rualin kumsang ni le pariata puke lian tlinga ZNP candidate naron tling nola hemi chum hi chuan puar tlang ming thanga hi helai biala hian aming alang lo thunga kumsang ni le som pathuma po MNF chuan helai hi MNF ta ni tia changchoi chungin puar ke lian suala an chop chuaka puar ke hian puar Vanlalsailova anne zo tatlat lo ani pukar ke a mithiam bi kan ni zia kan hriat theidan athu soi tuna ilo ngai thang u sanga zakwa sari pasaria in pian mani chu moraji de sai sarkar janata sarkar lo din khan an kho rang na khop maya an party trantu company lian deu mai kha na sata ka vul an duani chudi laya union commerce secretary chu Christian Tlangwal PC Alexander ania Commerce Minister chu Mohan Daria ania Christian Anilova Alexander chu tang zo tamang lawani dan bo chiat adwa Prime Minister le sarkarin dan bo chiat adwa ami du saka khavul adwani mase Christian Tlangwal Alexander na pom thei mi alova atopa amangang chuan Prime Minister ne na len pui turin chuti lai cabinet secretary chu Bengali Tlangwal Nirmal Kumar Mukherjee ania ani kha sanga zakwa somli pathum ICS batch nunung berat topar ania chuan Nirmal Mukherjee nen chuan Morarji Desai chuan va mutani chu Bengali Nirmal Mukherjee chu Christian aluni ve lo boka anan ti chho kha Prime Minister kha ang tani in thil soi chu eng po ni sela Nirmal nang hi ali Christian pui Alexander hi chan ni do wangin he thili iron soi moi mai ni sarkar du dan chu ading don chu wain ka du dan hin lo ti mai ru
Christian in ni awangin on trang du ni ka du lo ni ti tamaya chuta cabinet secretary trong kam choro pui khop maya kapu sanga ja ko somli pathuma Indian civil service ka lu atanga nalian ber cabinet secretary na ka chel theng hian khoya trang ma in ka sa khuwa le sa kho thila emo chi thila emo nam thila emo trong thila emo chu mi te laka chu ni fair lo chu mi te chu du sak chu mi te chu yen khang ti hi khoya trang ma in voi khat ma kala dong ngai lova voina hian chu trong kam chu ka dong ta a ka don napo midang nilovin India ram prime minister ini chuang chuan kapu in chu tianga midik lo sa khothila en khan le du sak lo nei chinga min ngai to ni chuan he hnai ka tho zui arem to lo zuk nia ka bange atitani hu hang nei le Milar Vanlalsailova hi kumsang ni le somni pathum khan tuna sarkar lai ZPM candidate in dampabiala a invor chuaka dampabiala hian tling nge turanga ini in ZPM tlinrun puya po Vanlalsailova hian nena changzolova khati hun lai khan pulal rin tluanga sailo MNF candidate fam nita chu a ne lova purin tluanga hian sangruk zahni sompariat mu in pu Vanlalsailova hian sanga zakwa somni paruk a mu a khati hun lai khan congress candidate pulal mingthanga chuan sangthum za somli paruk mu in sangni somni pathuma congress candidate pulal mingthanga hi tuna chuan BJP lama alu to thunga BJP president khati hun lai mi pu Vanlal mo ka hian sangni somruk a mu ve thunga independent candidate lalram ding ngati chuan vote somnga pakhat mu in thantur ka selauti in nota hi mi somli pani ten an met ve thung ani helai biala hian sangni sompariata purin tluanga MNF candidate thantlin lo ni to a sangni le som pathuma pulal robiaka INC candidate thantlin alo ni boka ZPM tan chuan bial him tia soi thai chu nichi lo ma se Vanlalsailova te ang mi ming tha ming hliauna nei lo tan chuan he biala hian ne na chan kha thil harasa tak ni in lang lo ma se politics chu politics nge lo ni kan ti thin angin Vanlalsailova hian sang ni le som ni pathuma ne na achangzo talova van doi thak takin pulal rit tuanga sai lo chuan chatuan ramin pansanta ka wangin tuna hian by election MLA thang thathai din huna anding me ka heta hian pu Vanlalsailova hi ZPM ina by election an candidate ani tur thuan puang to a sangni somni pathuma ne na changzo lo ma se by election a hian pu Vanlalsailova hian ne na changani chuan Milar MLA in thana ne na changzo lo kan ti zinga tang chuan MLA ni masaber ani le thung don si ani politician to ri pathian in a ruat big tin soita ila kan soi sual om love mi then khati chu driver tura aruat kan ni mai theya mi then khatero chu sakho puithiam tura aruat mi then khatero chu infiam na tual zola ramle namta na martar tura ruat te pathian rongbol tura ruat te zai thiam tura aruat te pokan ni mai thei mi then khatero chu ram kai hroi tu dan le dun siama ramle namta na pen chuak tur legislator tana aruat te an ombok ani kan tarlan tak angkhan Mizorama miming thathiau mai pu RK lian zuala pu van nei thanga pu jemal som zuala van chong pu Sangzela Tlau pi mali pulal Nunmawia chuaw ngole pu Vanlalsailova ten MLA in than voi khat an ma chon na a MLA tan thantlin an ni lo vek ani he hi enge achan berni angti enril ru khan lowin zot ve ta ula heng kan soi tak te singa hian pu RK hian ro puina rama min kalsanta a pu RK ti lo zong pi mali pu Vana pu Sangzela pu Nunmawia pu jeso male pu Vanlalsailova te hi MLA an lani chau kan ringem le pu Vanlalsailova thu soi ilo thir howang u ni mo he la master ing ma polo zo lo mo se dik dak chung kan naw kan thian tam tak teng te po ni Mizorama zirno ma ang zong zong hi zo an zir chuak to ang ati turin he kan zir lok na om chung lo boi thang lu tuk chulai tak chu kholama na chu ti zo zain min lo muak ve a lo om du ta ni ila
ka religious visa ang te pona in ko theya tin chu tiang zelin akal phung sang sang ti dan chunga hin ti dan ala oman tiang deuh hian a theya ni ma se e chu ril ru tak taka chon Mizoram kalsan em hi chu harakati ni nom khosak nom du wang ta han kalsan ka chu karil ruwa om toite kan soile lok du chu achang phei chon ka ti thina foreigner ka thalak mun nuam tak tak lak na kan post teng te hi ka in thla sung thina ni because comment na hian ivan nei big mange kan dam chuin kan kalve om silova han ti te tam ta ni ta chon chen phei chu ka delete le pha thina ni kan om dan nuam tak tak te olpa mal somna inchen jeng zung inchen lo jeng zung khovela hian ti teang kei kalau lan sar chin kan nam kara lo om ve sia a it om tok le a om tok ma se ka thalak po san mu ruala an re theina in mu chiang zual zok le mal somna dong lo zok anga ma nia thin lunga piang van duai ne in hriat theina ka va pe mei zo ka hriat na ka nei wang hian tam tak ka thil don te le ka kalna le ka thalak mun nuam jok te ka post du lawa YouTube po ka vlog po ka edit pe lawa ne a chan chu in khongai nan nei le anga zanan ngai tu anga sailawa van nei ji ti te omang ti ka lawa chunga wang chuanin enge ni ka tiang tam taka hianin ka thok run tap mai ni ka mal som da don hi chu ka ngai to hianin eng tiknia mo chuan le rem hi kan ra tlan theina ne mo 100% hi in khai chuak theilom ma ila eng tiknia mo chuanin min ot tu tam tak chung kwa te hi an tan tang kai hun kala nei ve ang ti te ka ngai to thina ni tin chu